Norveçli ekim gönüllüler Bahmut'ta yaralandı. Olar insanlarını tahliye etmege yardım etiydiler. Bu haqda Norveç telekanallarının birine Sandera Sorsven Trelvika ve Simon Jonsson ekimlerinin akrabalara bildirdi. Haydetkenlerine Koreya Rus işgalcileri mahsus gönüllülerge ucum etti. İnsanların hayatta olganını körgen soң ise da bir kere ateş açtılar. Trelvika'nın aytkanına Koreya birkaç kişi elak oldu. Norveçli ekimlerinin özleri ise şimdi Dnipro hastahanesinde buluna ve yakında memleketlerine tahliye olmağa hazırlanalar. Malum olğanı gibi Rus düşmanı Bahmut'nu gece kunduz bombalay. Çatışmalar şehir civarlarında ketim. Ukrayna müdafacıları işgalcilerinin şimali ve şarkı taraftan ilerlemelerini Karamanca toxtatam. Якщо ви бачили війну Z, в принципі, дуже все сходиться тут. То вони от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони просто пруть. Як зомбі. Як зомбі, да. Ciddi gayıplarga bakmadan düşman Liman, Avdiivka ve Novopavlivka istikametinde de ilerlemeye tırışam. Bu haqda Ukrayna baştabında bildiriler. Ukrayna askerleri saldırılarını toxtatıp erkün düşmanını Donetsk topraklarına көме. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Silahlı FSB xadimleri Ahmejit Sakin'inin evine basıp kirdi. Onu internet ekstremizm diye qabatlaylar. Sanki dersin Vkontakte içtimai ağında 50 yaşındaki er adam Rus kuvvetçilerini yok etmege çağırgan. Şimdilik er adamның adı belli değil ama ona 5 yıl hapis cezası verilebilir. Kırım ve Karadenizge Ukrayna'nın taarruzu. Bütün topraklarını işgalden kurtarmak için Ukrayna Milli Gvardiyasına, Milli Poliske ve devlet sınır hizmetlerine ilave olarak 8 штурм birligini kuralar. Bu Людь, Буревий, Червона Калина, Сталевий Кордон, Azov, Rubiş, Spartan ve Karadağ. Ukrayna iç işleri nazirliginde kaydetkenlerine göre episi yanı arbi bölükler zemangevi silahlarının ve gönüllü askerlerinin temin edilecektir. Olarga QR kod yardımının ya da memuri hizmet bergen merkezlerden koşulmak mümkün. İç işleri nazirinin vazifelerini vaxtınca becergen Igor Klimenko'nun sözlerine göre штурм brigadalarında endiden Kyiv ve Kharkiv vilayetlerinde cenkleşken ve en sıcak noktalarda bulungan arbiller, Milli Gvardiya vekilleri, polis xadimleri бар. Що стосується комплектування додаткового цих підрозділів, то воно буде складатися виключно з добровольців. Я хочу це зазначити. Добровольців, які хочуть прийти служити, які патріотично налаштовані, у яких є, якими рухає патріотична ідея, любов до батьківщини. Повірте, таких людей на сьогоднішній день дуже багато в нашій державі. Ukrayna Rus esirliginden Ukrayna askerlerinin azat edilmesi için Türkiye'nin yardım edeceğine işanam. Bu haqda İstanbul'da Ukrayna ve Türk ombudsmenleri arasında o'tkirilgan ko'rishuvda muzokara etildi. Dmitro Lubinets, Türk meslektashi Sheref Malkoch'ның ve Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan'ның humanitar problemlerinin çözülmesinde ciddi hisse qo'shganlarini qayd etdi. Birinchiden söz içinde Kırım Tatarları da olgan Ukrayna harbiy esirlerinin kurtarılması haqda ketdi. Moskova endi qanunsuzca tutulgan ağır hasta ve yaşlı olgan mabuslerinin cedvelini aldı. По-перше, ми його будемо продовжувати. По-друге, я сподіваюся, завдяки зусиллям Туреччини російська сторона буде вести себе максимально коректно і теж буде націлена на отримання результату від такого спілкування.
Түрк омбудсменінің білдіргеніне көре, Русия Украин мабуслерінің адлары олған жедвелеріні тешкермек үшін заман талап етем. Мал көчінің дегеніне көре, Украинаның бомбардыманы тоқтамай. О себептен атешкес üzerinde çalışılmalı ve Ukraynililerinin azapları тоқтатылмалыдыр. Я хочу побажати українському народові вистояти у цій війні. Ми підтверджуємо нашу прихильність дотриманню принципу територіальної цілісності України. Бажаємо, щоб в Україні запанував мир на умовах звільнення усіх окупованих територій. Украинаға esir түшмек Рус ордусында olmaqtan yaxşıdır. Январь айы devamında Украина ордусына esir түшмеге istеген Рус әскерлерінің sayısı 2 defa çoxlaştı. Bu haqda Ukraina istihbarat merkezinin esirler sualleri boyunca koordinasyon штабында bildireyler. Хочу жителей хасының мәліматларына көре, январь айында bu saytқа tahminen 5,5 milyon defa kiriş yapıldı. Gönüllü şekilde esir түшмеге meraklanganlar ekseriyetle Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar diyarı, Rostov ve Nijnegorod vilayetining sakinleridir. Taxminlerge göre söz Donetsk ve Kırım vilayetinden sözde seferberlik çerçevesinde orduga alınganlar aqtadı ketem. Leyhanın çalışmaga başlaganından berli Ukrainanın işgal etilgen topraklarından ve Rusiya topraklarından tahminen 7,5 bin müracaat keldi. Olar Rus ordusunda hizmet etmege istemegenlerini ve Ukraina ordusuna esir düşmege istegenlerini bildirdiler.